zibi imisoro barayisona. So aya makipe no kuvuga ngo guturuka kuri Belouizdad, Raja Casablanca yo muri Maroc, Young Africans yo muri Tanzania, Pyramide yo mu Misiri, Orlando Pirates ya South Africa, Jwaneng Galaxy ya Botswana, ikipe yitwa ni Odze yo muri Angola sindi kuyibona neza, Rangers Football Club ya Nigeria, Al Ahly yo muri Sudani, Nouadhibou yo muri Mauritania, El Merreikh yo muri Sudani, AS FAR Rabat yo muri Maroc, Monastir yo muri Tunisia, MC Alger yo muri Algeria, Asco Dokala yo muri Togo, Tengwe Football Club yo muri Senegal, Joliba do Bamako yo muri Mali na San Pedro yo muri Côte d'Ivoire. Izi kipe CAF izifata nk'ikipe 18 zisigaye nyuma yuko bira bigugu bivuyemo zikomeye kuruta izindi kuri ranking yabo. Izi kipe ziraza gutomborwa n'aya makipe 36 asigaye yo hasi. 36 ava mu mashampiyona 30 ya nyuma. Ava mu mashampiyona niyo makipe yoroshye. Bagiye bazandika guturuka kuri Vitaro, Alta Solare, Kamasho Bank ya Ethiopia, Gor Mahia ya Kenya, PFC mu Rwanda, kuza kugeza kuri Rangers ya yitwa ngwiki Bo Rangers FC niyo muri Seychelles, niyo muri Sierra Leone, ni yahe Jagore muri Sierra Leone. Izi kipe 36 poti ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu abari kuri YouTube bari kuzibona ziratombora muri zira 18 zo hejuru, ariko zijye zitomborana bitewe nuko zegeranye mu karere. Bivuga iki? APR duhagarariye yatombora Yanga yo muri Tanzania, yego, yatombora Al Hilal yo muri Sudani, yatombora El Merreikh yo muri Sudani. Nizo zishoboka muri eshatu zikomeye ziri hariya hejuru tugendeye ku karere. Bigendeye ku karere nibyo. Noneho kuko izo hasi ari 36 18 zimara gutombora zira 18 zo hejuru, izindi 18 zisigaye ziri butomborane hagati yazo. Tugize amahirwe ya APR yarenga icyo gice cya mbere ntitombore muri ziriya 18. Oya zire eshatu zo mu karere, ebyiri zo muri Sudani na Young Africans. Ariko twigize amahirwe nka zamu yaba yavuyemo kuko zamu nayo irakomeye. Oya zamu buriya ruka mu gihe zombi zaba zitatomboye mu zo hejuru birashoboka ko zatombora. Buriya Pyramide ntago wavuga ko iri mu karere kacu nayo burakavu ntago byo kunda karere ko burasirazuba. No na Egypt ntago ari kure wayitombora. Egypt nyamana mu mikino yo mu maboko ariho yinjira muri ruka uko bigenda kose birimo kuko ndabona wayitombora nayo ariko uko bigenda kose abantu basangiye chapeau bari muri poti imwe ntashaka gutombora naho bigenda gute. Polisi tombora yatangiye Confederation sinavuye ko ari saa 7 Confederation ya Confederation. Polisi ko itomboye Constantine yo muri Tunisia, yo mu Misiri ngira ngo ni muri Tunisia. Constantine ni mu Misiri, ni muri Tunisia. Ubwo tugiye kujya mu bya CAF, bya Africa turi tubyihoreye nako bya CAF Confederation Cup ahubwo bya Champions League tujye mu bya CAF. Ubwo tugiye muri Confederation. Ubwo Champions League ni saa 8. Constantine ko batomboye urumva ngo bya proximité ko hari igihe bidakora. Oya ubwo no kuvuga ngo niyo proximité twabaraga birerekana ko nizo mu Misiri ziri. Niyo muri Algeria. Proximité ni muri Algeria, sorry. Hayi. Polisi tomboye Constantine. Niyo muri Algeria. Ye baba we. Irakomeje? Oya. Biragoye fisakazi. Ati oya. Kazipo. Kazipo Sidiki. Polisi yo mu Rwanda ikaba itomboye Polisi FC i Kigali. C'est Constantine. Constantine iyo ya nyuma nitomboye bwa nyuma. Ngiyi rero tombora ngira ngo na yidushyirireho uyu muvandimwe uko tombora igenze, ahubwo niya Champions League ubwo no kuvuga ngo ni mu kanya gatoya. Bahinduye ariko bavuga ko ari saa 9 z'Ikairo. Nasomye nabonye ko ari 14 z'Ikairo nayo ni bari saa 7 y'i Kigali. Polisi yo byarangiye. Constantine yo muri Algeria izahura na Polisi. Raundi ya kabiri irimo
polisi Mm. ntago navuga Constantine wenda nubwo wenda yabivuye mu gihugu cya Algeria Mm. ntago ari USM Alger ariko ko biri hano nuko nayo yagize uko yitwara muri Algeria Ikipe z'Amajeri zirakomeye Sidike. Dore ngiyi isomera abantu uko tombora zigenze wenda amakipe yo mu karere. Polisi ni tomboye bwa nyuma itombeye Constantine mu gihugu cya Misiri. ndabona rero ikipe ya El Kenemi yo muri Nigeria itomboye Jeje ese Guinea Bissau iriya ni Guinea Bissau. ndabona ikipe yitwa yo muri Togo itomboye Isfan. Pennsville yo muri Liberia itomboye Hofu de Baham yo muri Cameroon iherukaga kera. Hafi yo muri Guinea itomboye ikipe yitwa Rahimo yo mu gihugu cya Burkina Faso izatsinda kuko bahise babinabitangaza bakahita bakwereka niyo muzatsinda muzakina nayo mu turu ya kabiri. Ubwo urumva yuko rero polisi irakina nande na Club Sportif Constantine oya wanyo yatomboye nyine nuko wenda bari turaza kureba ariko CD tugarutse inyuma gato mwako bavuga ngo Constantine muri Algeria ko ndaba classement ya championnat iheze ni ekipe yabaye ya gatatu inganya amanota na Belouizdad ikaba iri imbere ya USM Alger ikaba iri imbere ya za JS Kabiri. Urumva ni ekipe umva yanganije amanota ni ya kabiri basumba tandukanira ku bitego kandi nabona abonye bakina 16 ni ekipe ubona ko ikomeye pe. Ifite abakinnyi batatu mise mbabona bahamagaye mu ikipe y'igwataje imyaka 20 ya Algeria iheruka. Ayi. Ndayibonye ngiye. bahambara urucaca n'umukara. Bambara urucaca n'umukara. Polisi rero niyo nkuru igezweho itomboye ikipe ya FC Constantine urugendo rurefu sana Algeria. Ndabona izatsinda hagati yayo izahura n'iya kipe yo muri Ghana yitwa Sostaleman FC cyangwa se iyi kipe ya TP Elect Sport manzane muri Chad. Alors ndakibanza itombo ive kuri Constantine nakasa. Ndabona Rukinzo FC itomboye nde muri Somalia. Desire Rais Kinzo. Holseed FC yo muri Somalia itomboye neza. Ni itambuka izahura. Na Club Sfax. Simba yaba exempted muri round ya mbere izahura n'ikipe izabi ya gatatu muri Libya n'ikipe yitwa Umaiji FC niyo hehe Simba muri Tanzania muri Zanzibar cyangwa muri bimeze nka za iradara kumwe la turazireberega nyinshi ntizizwi cyari iradara nanjye ko Uhamiyaji nibyo niyo muri Zanzibar. Uhamiyaji niyo muri Zanzibar nibyo. Uhamiyaji Simba kuki ariko se yo muri Libya izabi ya mbere muri Libya. Uhamiyaji. So ndabona ikipe yitwa Kitala yo muri Uganda itomboye izabi ya kabiri mu gihugu cya Libya. Ikipe ya kabiri izasoga muri Libya umva ko byandi batubwiraga ari amashampiyona atari yarangira ariko babasaba derogation. Bigeko babara bisabye. Ubwo rero nguko bimeze bizatamukire na El Masri muri round ya kabiri. Ikipe muri aka karere se ubungubura iri muri iri tombora Zimba yari polisi Vita Club izabitegereje nayo na Vita Club nayo iri muri round ya kabiri izakina n'uzarukuka hagati ya Coastal Union ndetse na Bravos yo muri Angola. Oye ni Rupopo Vita Club ni muri Afrika y'Epfo. Polisi tomboye nabi cyane kabisa. Kenya Police arimo amapolisi babiri hano. Kenya Police na Rukinzo ni polisi. Na Rukinzo ni polisi. Na Ethiopian Coffee uzatsina zahura na Zamalek sufite igikombe cya Confederation niyo igifite Zamalek. Yego kubikanze kugizamo akarwa kikango polisi ndumva imbabashe karisha polisi baviza gitsinda rya Confederation ishobora kurijya kugira uje mu itsinda utsinda ukomeye ariko gutwesa kuri tombora yatomboye nabi umuntu yatomboye nabi pe araduhemukiye kabisa. Polisi yari gutomborika kutombora wenda muri za Coastal Union Rukinzo nkirukinzo abana Rukinzo agakipe itomboye ariko Rukinzo cyo gakuramo kana gakipe ariko naho oya nawe nta nzoja Sfaxi imbere yaho hari Sfaxi imbere yaho haradadiye akerayize aperera yizi cyane ariko polisi ni ikamati cyo gikenewe nyine ubwo bivuga ko polisi ayindi avantage ifite Desire izabanza muri Algeria
yego izabanza muri Algeria match retour hano wakwika amata hagati Cyane ya cyane. tariki 13 na 15 nibwo bazakina imikino ibanza kwa kangahe zo kwa cyenda zwa cyenda hanyuma kwishyura hagati ya 20 na 22 itariki 10 zo harimo kwa cyenda itariki 10 harimo match z'ibihugu bazaba bataragenda ariko ndakubwira ko ingendo zizokorogana match itariki 10 harimo match z'ibihugu abakinnyi bafite amakipe afite abakinnyi mu makipe y'ibihugu azaba gatoya za match za mbere za qualification za AFCON amahirwe nuko ibanjije hanze kandi Byibuze. kiracyabara igitego cya hanze hano kirabara hano Peter Bonovor ni Elija yaraje nibagende bashakisha igitego cyo hanze hano Constantine nago ya gatatu CD ya gatatu muri yasoje ari Algeria ya gatatu polisi yacu nibwo yatwaye igikombe bwo kwasoje ari ya karindwi umuntu wabaye wa gatatu muri Algeria abakomeye mu makipe Wa 16 kabiri banganya amanota abakomeye ibikomeye Constantine yigeze gukina umusore w'umugande aza kuyivamo aba no muri polisi mu byakiriye mutse polisi numva imbabaje polisi irambabaje hatwa dukwiye aka interview direct na mashami nyene bakirira intuze nyene bakira intuze ya itirage Tombora. muri Algeria amahoro ikiza kirimo Sidike nk'uko abivuze kuba byibuze retour iri i Kigali ikipe z'abarabu gukeneye wabo ikipe z'abarabu ziragora cyane hari byinshi bakiturusha polisi muri y'amahirwe angana gute bano nibagiho batori ndabona ikipe bwa kabiri bagenda bamamazina ko gukina muri CAF Confederation Cup inshuro ebyiri ubwo iyi ni ya gatatu baje ariko abangaba ni bajya bakina muri za Champions League muri Champions League 2018 na 19 bageze kimwe cya kane kirangiza rwose si ikipe mbi iteye ubwoba urabona nibwo baheruka no mu mikino nyafurika 2018 na 19 bagera kimwe cya kane nicyo gituma bahereye muri Premier Tour yego iteye ubwoba muri Champions League kimwe cya kane kafu murakoze gusa mutubabarire ku yindi kipe yacu mutadukora ibi bintu nese ibintu bya zone bavugaga bimaze iki muri Confederation kumenya nta birimo aperize isange kwa Constantine piramide irakomeye nanone umufana hano wa Murera na Real Madrid witwa Joe ngiyo ni muyisezere turindire indi yashoye turebe niba ari ikizakorayo aba yakuye amaso arabatiyo ni muyisezere CD oya kugura kereka birakomeza ibitangaza naho ubundi kugura birakomeza amakipe yo mu karere kacu si no mu Rwanda gusa n'aya makipe yo mu Barabu muri bihugu bikomeye ubushize ikipe yahawe amahirwe ababivugisha ibi ngibi benshi bakina imikino ibiri mu rugo ibyabaye turabyibuka twese n'ubwo Sidika ari kumbwira ngo reture ni Nyarugenge biragoye rero turu zarahabereye twarabibonye rero turu narazibonye bizabereye icyarimwe ngo utinya ukomeye wagera yabyiyorere nayo singini ni diaridike ariko ni byago birimo ikipe rikomeye irimo ahangaye kudatombora niyo dutomboye zikora ibyo ariko se kizindi mbona bagiye bazizo mu turere twazo kuki twebwe baduhaye ni vya bindi haza gusigara equipe 18 jarike ariko izisangiye intuze ya pot ntizishaka gutomborana urumva no kuvuga yuko usanga uri kwatombora izindi zikomeye kubera iyo wanyu ntuyitombora kuko urabona nka Rukinzo ni mpamvu yatomboye muri Somalia ariko se muri Uganda kitomboye muri Libya tombora cyo tatombora we Rukinzo bwatomboye neza raundi ya kabiri se kwa club sifaxier sifaxier ahubwo byaruta nkavamo karaho ngo ntwike amafaranga yanjye no akiri yose ashirira icyarimwe nibo bayatanga byihorere ubu ikipe ya Rukinzo leta iracyamenamo cyane Simba ifite akazi guhana ikipe yo muri Libya ifite akazi Simba izo gatsinda reaction ku mbuga nkoranyambaga Samiri nizere ko wateretseho abantu kugira ngo batubwire Sesco United imikino si mu kwa 9 cyane imikino ibanza ndabona kwita hagati ya 13 na 15 mu kwa 9 kwishyura hagati ya 20 na 22 izo ikipe rero abantu nkuko nabivuze abantu bafise abakinyi bo mu equipe nationale bazogongana mu ndege bazohora bagongana canke basanga iyo bavuye kuko itariki 10 umengo hari match za equipe nationale matariki 10 nibwo campaign zizatangira cyangwa ni mu kwezi kwa 8 raundi ya kabiri ni mu kwezi kwa 9
mbona hariya munsi Ariko mu kwa munani munsi y'ino graphic mu kwa munani barakina ariko Eh? 13 septembre nyine ikaba ari raundi ya kabiri. iyo ni round ya iyi ni kabiri round ya kabiri nivyo nibaza round ya mbere ni mu kereke bisa. kumunani Okay. Iyi ni raundi ya Iyi ni kabiri. round ya kabiri Mm. ku bazaba bakomeje Ni vuba. imikino iregeranye cyane imikino itangira mu kwezi k'umunani Ni vuba cyane. urya nk'inyuma ya Super Cup inyuma ya APR na Polisi haza basigaye nk'icyumweru kimwe ngo bakine match Katureba amatariki neza kuko iyi ni raundi ya kabiri turi kureba. round ya mbere ni hagati y'itariki 16 na 18 z'ukwezi kwa munani 16 na 18 iyo kwishyura 22 na 25 z'ukwezi kwa munani none iyi ni round ya kabiri mu kwa 9 nicyo gituma nakubwiye ko inyuma ya Super Cup baza bafise icyumweru kimwe gusa cyo kugira bakine match za Confederation Ubwo bo journée ya mbere muri championnat yo mu Ntabwo Rwanda bazayikina. ntibazayikina. Kari umuriro. bisise kweri Umutoza wamubonye se? umutoza ntago mubonye ariko menye ko nko muri polisi ngo bitegura kujya mu myitozo mu kanya nyuma ya saa sita groupe yose bari biryamiye baruhutse bari Gisenyi bari igisenyi se Bari Gisenyi. bari baryamye ntibagiye kuraba tirage tiraje bayirebye abakinnyi sibyo biba bibabwiye ariko bamwe mu ba staff nyine nibo bayirebaga umwe tuvuga nyambwiye ati nta kundi nyine umutoza we ntago ndamubona ntago yitaba ndetse nta nubwo asubiza ku butumwa ubwo birumvikana ati nta kundi nyine gusa barakubwira ngo ukuyemo Constantine yaba ari inzira nziza kuko zira kipe zindi zidakomeye cyane kandi nicyo ngicyo twavugaga bafite amagiza ayo mahirwe uvuga ngo tuzabanza hanze kubanza hanze ukaza ukikamata hano i Kigali ukaba wayisezerera kuko in round ya kabiri ntabwo ikomeye kandi twibutsa abantu ko muri Confederation Cup ni round ebyiri ko tujya mu matsinda nta muri Champions League ku bafana ba PL babyumve nta repeshage ntabyo kumanuka muri Confederation Cup CAF yabikuye kuva mwaka ushize ni ugutsinda APR wo bari butombore itsinda ikipe ya kabiri itijya n'itsinda nitsindwa round ya kabiri nuko itivamo ntabyo kumanuka muri Confederation polisi rero kafi mbirije ikiganiro yamemukiye none tombora n'isonga polisi tombore ikipe yoroshye tombore nk'irayo muri Somalia itombore Rukinzo cyarukinzo nduturanye se oya polisi yarashoye polisi imaze kugura abakinnyi 2 miliyoni zikabakabijana narabajije ejo narabazisagije muri miliyoni 300 reka itombore Constantine yipime ngo polisi ngo yakinira hose nguko nabafana igira se oya stade amahoro retour match bayigira ubuntu tuzuzure n'abapolisi babazane benshi dufane ariko ni Shema ndamushuje ya polisi mu mahoro Shema ndamushuje Shema polisi ndamushuje atanga tuzikamata witwa Joe Darambe iyo polisi ni muyisezere yarakoze kwitabira reka turebe indi yashoye uko biraza kugenda mu kadi baba we Sidi ni mucana ama YouTube channel yanyu mukesha Mango 4G n'ama computer mwakwiye muri Dreams Computers ubundi kugira ngo tombora ya Champions League itaza kuza kuducika mu kanya tuyibagezeho live ndabona link CAF yamaze kuyiduha reka nanjye mbe nyishyize standby kireye igifaransa kireye icyongereza kireye icyongereza English Premier League English Premier League Manchester United inshuti ya Man cyane tuvido turakumbuye kabisa ni igihe gito zigarabona abakoresha tombora bamaze kuhagera ubwo kugira ngo abakunzi ba PFC badukurikiye bamenye uko ekipe yabo mu kanya iraza kuza kuba itombora bamenye aho biraza kwerekera mu kanya gato yego tombora ndabona yo yamaze no gutangira kabisa nabona yuko abadukurikiye kuri 89.7 bamenye ko ni ya set cyo tubona sari imeze nk'aya nicyo tubona ya Champions League z'Iburayi hari inkangara birumvikana harimo udupira hariya kera Bratel yaravuze ngo burya ngo hari twadukonje n'itwari dushyushye
ukagenda ukuramo ubwo rero nibyo bagiye gukora mu by'ukuri bagende batombora ano makipe tumenye ano makipe nibyo bagiye gukora oya iyo ngiyo urumva rero ko nitombora bagiye kugenda batuvangavanga kuzi wa pere murashaka nde batubwire abari kumwe nanjye dushakira kipe yo muri Seychelles mu mbiri reba piramide mu maso yishyure cyangwa yanga revanche kuri piramide ngiye ngo na revanche muri sport uyire wagutsinze bitandatu ubwira ati ndagarutse ongera inkubitse turi cyangwa gukubita bibiri utavuga ati byagabanutse ntacyo burya bawiga cyane tombora rero mu by'ukuri abakunzi ba EPR mu masegonda make baramenye ikipe yabo uwo bagiye gutombora mu kanya gato cyane kabisa ndabona n'ikigabo bigaragara ko cyariye iyi ni Afrika no kuko iva hari iwabo mu Misiri cyane kikuzabona Lucky Rice muhungu turebe kipe ya mbere bakuyemo yitwa El Merreikh ya Sudan El Merreikh yo muri Sudan y'Amajyepfo iri muri pote ya mbere yo El Merreikh ya Sudan y'Amajyepfo izatsinda hagati yayo na izahura na Seri Belouizdad na Gor Mahia El Merreikh ya South Sudan itomboye Gor Mahia niri muri pote ya kabiri muri pote imwe ya mbere muri pote imwe ya mbere tombora achicha ni pote imwe ziri kumwe ya mbere birakomeye kipe ya kabiri Alta Solar yo muri Djibouti aperi basi nizamuka ayinda rwose bayime aperi nizamuka kuko nabo bose bari muri pote bari kumwe nagara ya aperi ndabona ari birebire dakadata yo muri koko yo muri Somalia yo muri pure ya mbere nabone tutagiye gutombora ibi ni ibiki ngo bashaka kumazamu nazamu dushaka Vitaro Vitaro se nacyo Vitaro nta kintu abakinnyi baragiye bose tension rero bitari ko twakina da bose baragiye ni bitanu turebe Sports Club Villa urabona ko bari muri pote ya mbere Sports Club Villa Jogo iri mu ya mbere nayo nari muri pote ya mbere nayo nayemera iyi ngiyi Sports Club Villa bica bihema aperi Azamu baba wewe na aperi bayayanga atangwa kuza bya bintu bikomeye Azamu nayo iri mu koze shizemo bose iyi ni pote ya mbere bahereyeho babona aperi bayaya kuko iri kuri cyegiye gutombora yanga ni cyangwa oya yaho gutombora Vitaro aperi Vitaro cyahari baba we na GQ iracyarimo GQ ntacyo Azamu karacyarimo ndabona bayikuyemo na Kamasho Bank iracyarimo muri za mbere zirahura buretse ariko ntago Vitaro ntago Villa itomboye inuza Kamasho Bank yo muri Ethiopia Villa izahura na Kamasho Bank yo muri Ethiopia Azamu bose bashyira ku ruhande Azamu bashyize ku ruhande ubera iki simbizi ntabwo tuzijya bakurikiza turareba ibihari muri iyi pote hasigayemo aperi ibya kafu ni ubusherisheri Vitaro itomboye nde yanga Vitaro Azamu baraye aperi ajya kwa piramide ahubwo Azamu Vitaro itomboye yanga Vitaro ivuyemo hasigaye GQ yonyine GQ sugo bayiha Azamu aperi ashobora kuyazamu ntago ziva mu gihugu aba ari igihugu kimwe aperi kikina na Azamu aperi FC yo mu Rwanda bayihaye Azamu FC mana yanjye tombora mbi tuzakina ariko ni mbi ntimukagira ubwoba kumugizwe bwo gutinya amakipe muri Tanzania nkazamu ya kabiri imbere ya Simba muri Tanzania we murangana oya ntago ari Simba tuzakina twambara na Azamu natwe atari Simba atari Yanga tuzakina atari na Simba Azamu na Yanga difference ntabwo ni nini ifasi sinego tuzakina aho tuyitinya ndi Dar es Salaam kuri iyi match tuzanamuka turi benshi muri bisi ahangaha nabyo indege mu bwiza bw'igihugu cyacu biragiye Vitaro ivuyemo zose bazokina muri Tanzania nta GQ na piramide indi avantage aperi zabanza muri tuzayikuramo iyi reaction mutubwire mu byakiriye mute abakunzi ba PLFC gambe naye nabati reaction tombora nziza kuri nyamukandagira izakomeza izahura nande na GQ cya piramide piramide iri mu nzira piramide aperi nta izayicikira piramide izayicikira ye aperi nta izacikira piramide uzatsinda joke na piramide azakira na piramide mama we ko GQ izota GQ yavuyemo piramide en plus yagifata amakipe akajya mu matsinda direct wabonye mwe byatwame tuvuga bya ntuze bya nuze ya proximité régionale nibijya bya Azamu sibyo sibyo twavugaga se
tombora yarangiye ndagiye mu myitozo jya kwirebera ingabo zawe n'ibindi ntacyo bivuze so rero ubwo nabo ni mu kwa munani tariki zingahe za tariki ni za tariki n'ubundi 15 16 16 na zirindwi umukino ubanza aperi so reka twe kumara iminota y'abandi reka dusoreze aha ngaha tombora yarangiye ubwo nibyo ngibyo ni Azamu na APR FC ni CS Constantine izahura n'ikipe ya Police Football Club izakomeza piramide iri munsi